niguo akiru akwa fundithagia ndegwa njiro at foreign non fit injuria at ne kuga you heard for information bere ya giko kiu gikike for example no nya dest senyita aha bere ya guthiruka gukuriu akiuga na wacingo matha akirumaga arume Facebook akianikaga akithiritanaga andu tine nguga ni wagiro menye he muthenya wekirite nguo ciothe ciothe no kehumba ciothe oguo no gicoka o we ogiukira ukihaica matatu no gikira gite kia mbere tarwe mwene ukiharuruka nginya kinungi tari manager wa CDF wathikorora miradi Naivasha ukiria bebe ya nderio ngari-ini na igirigiri okenderio thwiti no kiria mithigwiti ukirite mundu no geno niwe betiri ya ngari iyo na wina nguo ciothe ugikinya na ikuru ugicuka riu kwanjia kurora miradi ugitonya hoteli na we mwenye ugitia chicken pox ngoko ukira chicken pox agothiururuka and then ucoka ugitia kindu kingi kihehu gikikuruka owe ugitongoria kuonania ni ha to niwe wina safi kaingi nio makira gugithi we hinguru niwe watongoretie na niwe ti kwamukira wathi kwamukira uyu kurumirire ti father titha karamendi athi gukuhe ugitonya no giconfirm ni kwa hingo ukianjireria we mwenyewe kuhingura nduri muguruki no kihinguro kiigathi ugicoka ugetha kanyamu kinyita njuiri nigetha the card is tab when you are kissing the fellow you avoid the hair to tegaigira kanua okay badi tawaya badi anyway self no kagatha moko guo kugatha haha githuri mugathire wihota mundu urethi makanena any tumor mammaliography scattering your mammary glands to the end ukihajwiri ugicoka ugeikara hau ukirekereria mundu ureta burukie guoko gwake kwina hinya ahingure ici hingagwo na thutha ta bengo na hau niho mundu amenyagira mundu rume ucio tifajini na ni ngwirite uguo kaingi gutiri mundu rume toy kuhingura nyamu yo matire moha no agathura gore muona guoko mo talent o uguo tu komwete kacha na muohi no agarurire yuke na mbere mwene ile maundu maya ndamenyeire kuyi who taught me the good boy Zima hiyo kitu. Martin Janet. You are Argentine leader. Zima hiyo kitu. Etradio wa course. Ngata tukosoka toke effect. Yes. Tracy yaranegena guku. Akienda go post deadbeat. Deadbeat. Ona ne guga ndithagio. You yourself. Nyamune agaganyurwo. Mundu mukaga njuri no guoko tu ni akono amebombea. Yes. Kono uzoefu mwingi katika taaluma hii. Ngeli ata. Aga kanyurari kungi ona ni mundu witwarithagia and most no coka kumetha riu icio ingi cikoro kihumbirite the contentious bill wasinigishu icio cia wasinigishu icoka ukoro ifiritwe kahana ringi haria yonekaga ihana bete kwifira tondu mumira ni wa kwifira it's like a ling nekoneka kiroko na ni haka ni mubukuri farifa indo nyingi tukumrega murigo ucio weyumiri hari ori toringe marangi maguo na bed sheets they are like you can't easily trace the burden murigo yene ndainoka bikamuthe ateri negetha regiro kenegetha anene moko ino manyu munyarire Aza next time Jeff Dagoke kogoka Martin Janet he will be here swiftly switching off the microphone yeah and the game does not end there yes mwana we ni ahurirwo ni nyina amura ndi thukuru the attachment ina ikuru kilometers away aleta bebe ya mutungo aleta bebe ya mutungo akikurukaga na hala ni aria ngoko na riu ndagito indo na wandu acio no gukiguriro to indo we ito gukigona tonde kigithinja gwe kiiguaga waginya kigonio ogithinjere igua ne kuigua ruo mona inhuman to slaughter when it is
Jehova Ngai. Aciarira mereko. Academy. Kirathi. Kirathi ena pressure ena paper. Areka imuhete pressure. Mandarin. Etiri areka. Ni mucerira kunyita Mandarin. Areka citation. Sena citation. Yes. Gitiga kiuga mwana no guthoma. Ngai. Mwana ucio gacoka gatungata mundu ucio. O nginya Very good. Rekaratha riwa. Riaratha akanjia gucoka. Mundu ucio no anakuga gacoka wira-ini gwake nawe agaikruka. Yes. Na kaga kiinuka gakira mukaraire thiini. Aranyitirwo hwai. Ni gathemba. Raire thiini. Aire horithi gutokete muno. Aranyitirwo hwai thigai raria. Ucithira ari mani utiro raria. Na nima na one mabe wala irio thiini. No. Gaithira ngoma. Tiraria. Ogereje koma hebia ni maragete. Arigire. Ndegira maitu uri rugiye kafogo. Ndio mutumia ke kafogo no. Mundu tatura nake tene. Agithie Garissa. Mararega ndaire kou. Riu ure arege kata matigana mufungo ainuka. Mohanire. Abata. Cionke nungi agicoka. Thutha thiku 5 wiki ri. Najia gutaika. Hau niho ambagiriria gosh. Can you imagine? Kai mimi nikwambie. Kona kwamba kuga gatuma kanyamu karia athibitari. Akona mikurura ne igana. Ure kamuri to niki? Kamura guy got pregnant. Sitazini kupea dawa. Kuga ni ndanyure manono irarugire. Kawi muru atia. Hemorrhoid. Eu coloquei dagetari. Sai karao siete reide. Regala dawa. Toge kwire wakirumba. Tolo muri atumia ungigathie ndeto-ini te onywe dawa iruge. Mundu ucio tiganake. Una thutha ona ngeithi cia Ngai. Mundu urarugia dawa ri scientifically tested. Na ikaituka mundu urarugia dawa. Ni ati ungiatange gwika thutha uyu. Ari rugagia ba. Ciro mundu muru. Ciro thirikari agiriirwe menye. After that, kwambia irumi kiriniki ndagitari arauga na mahu mau membara muno agarire mwena wa motho gaka tikinyo thibitari mwana agarurwo ateregeire left last week ndari agarura riu kinyo gathi kuhinyirwo ndagitari go kagarurirwo thiini tukuru no gothiaga nukwenda thogua menye nyukwa ni urauga thina wa kuhihinyira kayore masiba. Yes. Kandi tucio maikarire higo gutha thito kiromo kihana ta morimu wa kwaya. Ari morimu wa kwaya. Kali mundu ugwa ni moto. Uthio kwenda. Rio wale. Bitterness. Ethimu-ini tu kurumana. I hate the day I met you. Why don't you the day you traveled? Eating maize. And the maize you ate. Yeah, the maize you ate. Very quite like the engine of the car. Kana utarwe mwene. Now these are the effects that we know. Yes. Na rire turanywa cai, tunywa cai wa mundu. Ithu tu cai tu. But what had made the tea? Mai maya. Mai macani iria ria kametwo kuthafuria uma wangu kana wa thitofu. Yeah. So when we are taking the tea, we don't know the cost. The cost. Yes. No tuturu tuzogeka. Asha. The most available is the tea. Yes. And that is what we know. And some people will die. Matari ma explain their part in this problem. Nie dasha geireke. Nie dia hero time to defend. And especially men. Yes. Todigoka haha dire. Kiugo rejeketwo ni senator. Na ni ndirerire arume show-ini no. Na senator ni agoka aige. Senator kiuka harire mathaa meri. Arire ngeke nguire nginya mwethe andu akumithia guku. Na niwe ni ari gap ndani ndaga toothpick. Ni ari gap. Jarome. Amenye mitambo ine haria topas. Na iguaga. Haria topas. Menyerera. Haria nyamane. Haria nyamane ni ehera ndani ndaga toothpick. Ne well gapped. Ithuĩ tũgĩetha tũmĩtĩ akorĩra atĩa haha akĩheana marĩa njĩkĩte no ndangiuga the better part or the best part na ndangiuga the decision she made tondũ maragwa kwao ndagĩrirwo nĩ borithi. There was no GSU, no either Subaru, no either
Abduction or hiding. Incommunicado. Yes. Darahena icio. Ticio darahena. Ono muthu tukikira nawe ha ndungihe cia we. You cannot even tell your father. Tene Kohe cia itha wa Idris. Ndungigona nini ndefungurire mitamba ya. Ona ni ndanyitaga njuiri. Ndirendi. Una ndungitikira kwira muingi na twakinya hau nini ndatwaririirie muniuru eroreri ndungitikira kuga ndure handu ngiuga nano hahinde nginya utonire maguru maku because of the distance between Calvary Calvary miguu ikiwa mbinguni na wewe duniani and the distance apart you cannot tell kirera goko chorua yako iyo kirera andu ngiuga hehe ndutangamenyire ciara ici cia kunene ciara cia kuguru sure ni tona mairo cigana miles apart then you come here to cry who nani takusaidia uko enerio ajoro ini ringi oringi Onare sefu jorua tukamerigere ugo uko hao enerio ri ati ni porere ke ngua yo nyumba atigira momora ndekuga nina tugitigana arahire rori akimigarura akiruta itiria ngurire na TV na kindainukire waine ngikora EMT igithi o hau aporo ingirire ngukugurira utacio ona cia goro oyo cio ni rebound wacokerio itiria cia kuirwo na TV uhuro mbica mwinake no mutumire look ona waya ciaku na iracokire aporo na kere kitona na thirura next week ndegithio ugu nake na ukwira baitu riu tondu oguo ndagikana we Kaibari nayo ni atia ukiuga atia uri ukwenda atia ndukiheri buti tugiikorokana ku kwanyu kianda na toti kuraihu ri ndugiikoroke kuma hapo neiba makamenya no akena na mukanyihia utheri wa tawa no wa bururi ni urahikire no wa buru wagikire waire hunyu kunyikira ku nyumba na kurekondera uria igue mugire ko urio kenete Apollo Tuesday akomboka akomboka ndege British Airways, Hebrew, or Lufthansa, Texas, Watford, Oklahoma. Ashuka Oklahoma thimu yo ya Kenya ri. Hinya ruototia. Ithesha gona gacinda no karaini ga Kenya kakagamba Kachokia ka Apple. Plus 81 AT&T plus 2544 forgotten hada mukona nira nake ndukamumenya ni ukuru kana muthuri utari ndamwona akiri atumia ngi muno matakimenya andu mari nao haina mutu uyu ndamuonete ko ndamu ona arume the same rona mutu tasuti master ugamete stage miro kagithira muhiki sasa salama gai unu kubuki kwa hai Mshakuna wapi? Kai kwani mnakoje? Huni seta kwa mradi kubushe. Seta ushawaini manga. Dekora. Adeario. Okay. Suti masakoria wapi? Ira mugithi. Ndagitari ni agirwo ni umaja. Tugerera ndagitari. Kai mugithi wakamema kubuki. Karatina sturana. Kamwe yani maundu maria kita kuma muthenya ucio. Nginya riu. Ona ndagiririkana cio nia. Na wewe haha ukihihinya ngorofu yake blue yakane blue na mundu ucio ni athire na mundu uri onake I told you here gikwira horo wa Thomas Aquinas he said it and the Indian culture in those early centuries yes they believed the more you are doing it the more you lose your brain the more you lose your cells and blood now nawe no kwamukira maroho marigiriria ri ni haria muciari ambagia kuria mundu gathenge tundehere andu muciari ndaugaga mundu ugaga andu tondu aratangati mutumia na ciana ndundehere andu agakira karora Tracy ona tukavogia kamwe ukiaudigira gakundu toga ihoru ona ndigira riu hana to effect miaka ni ajirie guthonga ni ajia gwikunja riu ri ayona samania nao mekura ciuca waire riki mundu ni atikire life yake na agithie wi uri haha
taking down your integrity because you are pushed by some pushes that have pushed your integrity down. Such now you cannot even remember. Niko wane shuria. Jamura tukana mudurika ndimuonete kuna murarete kukwata gani. You know that's a nagere psychological and even emotional. Ora shuria ta nyama ya nguruwe. Hale legacy. Mori wa my sister kamera te shoro dutaragwa mahuha. Kabewe shoro. Now, little thing, yes, it will start like a joke. Taidero. Idero ne mehi. It starts like a joke. Yes. And then it gets to a fun. At the last, it becomes an offense. Yes. After an offense, it is the mother of bitterness. Yes. The bitterness is the mother of depression. Depression is the mother of suicide. Yeah. You're gone. I start again. It starts like a joke. Joke. It goes to a fun. Ne fun. It turns to offense. Offense. To bitterness. Bitterness. And bitterness is the mother of depression. Depression. Suicide. Suicide. That's all. Rekeya kahuruke. Rekeya chikiri. Guy. Joke, fun, offense, bitterness, depression, suicide. Terio shoketeri. Nani uniki turathekia gukuma. You know, it's a mode of expressing issues. It is serious. Oh, gerara adu aria all the tiga widowers. My friend here, Lana, friend. Aria me in divorce, kana separations, kana relationship equate. Both of them contributed to that. They really contributed to that. We have problems. Now, negada die huti hada gwada kugatiri. Niki kigetu matodo will never be ages. Such that no na eyo nedimo yakwa ni aramwira arira ya kujukiri. Na wego. Todo we no putini. No voketi otoro wakwa adwane muno. Ni eyo yakwenda gajukire. Ongerire mbere ya. Waja. Ani digezetire tene. No athokanirie maundu. Ona wathokirie view. Now, tondu na mundu uria ukaga ari guka ringi ri ningwenda kuigirira haha. We are not angels, and I repeat again, we are not angels. Yes, turi andu, and we can never ever be successful in walking on a straight line. Asha no nginya tugie na magesha. No nginya tugie na magesha. Very well. In relationships, muirio tutoyo ri ni ekuhenio ona agigetikira guthi na ikuru ri ngindauma mugurukite ukirire kiranguo he maundu eritwo makavugugia hakiri na ngorire anything we do is sexuality. Like now this boy who is coming to read news kiundu kiria gwika egwika giki gitire ti no ndu munene but ni kiundu is ona ndora matengeraga onaga magiko dio kiugo giki ndiko irati ai but everything is driven by human sexuality. Yes. Nikyo kugo mundu thama mohoro ugene kuma gecanja mamwe wa Kirinyaga njitagwa mwa wow Jacob. What is that? What is this? You need to understand how you live. Why baby top? Why top? Why master? Why? All this we do, we earn in our sexual behaviors. Yes. And mudu wothe utaritha muragani muitani mutunyani kiria kiabaka gukua in them is the sexual human part. Dale na vivi. Humanity and life on earth is carried by sexual attitudes. Ginya nyoni, bear, dhuraku. We are all here because of our sexual being. Yes. We multiply because of that. Yes. Anybody who have a mind of criminal, dari kaudu age attract na kio. Dari kaudu age catch na kio. Dari kaudu kage appear mudu. Mudu shudage ukroturo ini. Na wudu le tomenya ne go drive na ntago power yago to propel. Yes. Then we must come now to say how can we contribute then or not to contribute to divorce and to separate but very little to reduce the amount of the pressure that we give out. How do we live with it? That is what I will come to tell you. How do we live with it? I'll be back. Wow. Wacha tupate kopo la maji. No tugicoka gari. Uyu uri ire ngarari. Ucio ti mundu mwega. Anyita njwire mucundo.